sing elek. Apa? Tayo. Kebelet caine. Tukang ojek. Kenapa? Celana awak ini tagi. Kan? Oh, tukar. Gimana main nanti? Hah? Cenggayan iya celananya cai. Jin lea. Ceng taruh dulu cara pocong cai. Pak Klian. Aduh, Pak Klian. Naik Pak Klian. Dia tulung gas-gasan Yusuf, genit gadis. Nih, Tuan Pak Klian tuan. Tuan, belok kiri. Belok kanan. Ya jalan terus. Nyai cara Google Map awake. Ini tidak genit. Ulat ngalih tuh. Iya, ayo ngalih don kene ulat kan betakutin bersih Pak Klian. Dong, nyai ulat ngalang. Biar ulat dia apa ngalang? Yen ulat siap ngalang. Siap. Oh siapa apa ngalang? Yen siap bisa lubak makatang. Lubak ngalang. Berarti ya lubaknya kedes ngalang ya Pak Kliano. Ah, bisa kedis Sikap. Berarti Kedisi apa ngalang Pak Kliano? yen kedis bupati ngalang. Di Bupati. Mungkin ada kedis kebudayaan, ada kedis pendidikan. Tuh kade. Pak Kliano ini loh. Tawa deh aku nanya tuh. Kedis ngalang, kedis sikap ngalang. Kedis sikap. Kedis sikap apa ngalang? Yen kedis sikap jelema ngalang cok pedilu uli jah ati. Cara Pak Kliano modalnya. Oh. Wih, hebat nih Pak Kliano. Iya dong, manusia jelema. Berarti jelemane apa ngalang Pak? Apa man? Kurnan. Adik kurnan. Bisa tundana manteng jak kurnane. Bisa tundana menen genteng jak kurnan Pak Kliane. Apalagi tundana nyileh jan. Ini ceceng awake bawa lain nih.